U Bibliji možemo da pročitamo da tvorac kaže da čak nijedan vrabac ne nastrada, a da tvorac za to ne zna. Drugim rečima, sve što se dešava na planeti Zemlji, dešava se pod starateljstvom i pod nadzorom i pod vođstvom i odobravanjem onoga koji je stvorio ovaj svet. Dakle, ako je ovaj svet stvoren, onda zemljotresi ne nastaju slučajno. Geolozi su do početka 20. veka smatrali da su kontinenti na planeti Zemlji nastali tako što je posle potopa bio jedan kontinent i u vreme Nojevog potomka koji se zvao Ever došlo je do razdvajanja kontinenta tako što je tvorac razdvojio kontinente i to u vreme kada se rodio Everov sin Falek ili u hebrejskom Palag. Otac Ever mu je dao ime Palag, koje potiče od glagola leaflik, što znači ploviti, zato što su u njegovo vreme kontinenti plovili. Dakle, kada pogledamo zemljinu koru, donji slojevi planete Zemlje, zemljine kore, čini stena koja se zove bazalt, a preko nje klize kontinenti, ako ih neko pomera, naravno. Kontinenti su u osnovi izgrađeni od jedne lakše stene koje se zove granit. I onda granit može da klizi po bazaltu, dakle kontinenti su mogli da klize po bazaltu, ako ih neko pomera, naravno. Preko ovog granita se nalaze sedimentne stene po kojima se mi šetamo, je tako, pesak, šljunak, glina i tako dalje. I to je bio dominantan koncept kako su nastali kontinenti sve do početka 20. veka. Onda se pojavio jedan stručnjak koji se zvao Wegener i on je rekao da postoje tektonske ploče. Početak 20. veka je bio početak velike promocije ateizma i evolucionizma, da je sve nastalo slučajno, da nam tvorac ne treba, da nam Bog ne treba, da nauka može sve da objasni to bez Boga i bez tvorca. Sredinom 19. veka je napisana i čuvena knjiga Poreklo vrsta, Charlesa Darwina. I kada je Wegener rekao da postoje tektonske ploče, da je, znači, zemljina kora, da je tanak sloj na površini planete Zemlje koji je debeo oko 40 km. Inače, poluprečnik Zemlje je negde oko 6350 km. Znači, jedan tanak sloj 40 km, rekao je Wegener, sastavljen je iz tektonskih ploča. Znači, on je izgrađen iz ploča i te ploče se pomeraju. I tokom miliona i miliona godina te ploče su se pomerale i on kad je tu teoriju iznao da su tako nastali kontinenti, naučnici su mu se smejali, ali pošto je to bilo najbolje ateističko i evolucionističko objašnjenje da se Bog izbaci iz nauke, to objašnjenje je prihvaćeno i Wegenerova teorija o tektonskim pločama je danas dominantna u geologiji. I moj uvaženi profesor je o tome govorio, kako postoje te tektonske ploče, da se one podvlače jedna ispod druge i da onda kada one klecnu, škljocnu, nastaju zemljotresi i tako dalje i tako dalje. Za teoriju tektonskih ploča koju je iznao Wegener ne postoji ni jedno naučno objašnjenje, to je čista vera, ljudi koji su zaposleni u sistemu i koji predaju nauku koju diktiraju svetski centri nauke, odnosno svetski centri moći, kao i za sve druge stvari u našem svetu.